สุงมองประเทศในจอยกันนำเดียวกูกินนำดักกูกีมีเดียตัวนี้ฮิจิอินเตอร์วิวเวทโนมุมตาเวดิงาหุ่นลุดกิดฮาโซซีนบอนันชิบายขังท่าตั้มแต่อินนัสตาไอกิติลเขาปีจิงโอ Reverend Dr. ปูเซขุจังสิงซุนโฮลิมปินาอินในดิวหินตินอามาฮีอัตัมจอน Facebook งาแอคทีฟนี่หาเหตุดิวหิน Facebook ลังหินทัวหาเสียนสติงละเพจส่งกันอิน YouTube ลังวางหินมูดิ้งอาหาอุมเบสเสียปนอัตัมจอนฮี Facebook ลังหินอากิหามูอินอามากูน่ะหินมิตัมตาขังท่าเตยดินกิติลเขาน่ะเทยทุเจงนิสิตบังหินปะเทนุมปีนะจังปุมินติลเขาน่ะทัวหินเซจิงหินฮิตอกิลนาหิมิตัมตาหินอิงไงสามมาหอกลาขะหินตุนี่หินipute ipate ho ti mai le hen han lang zep ho hi mobile phone smartphone tham thelo akitamin hin la ma he pa cha lum ka sa ma jingin smartphone through hin social media kon hin khang tha te ho ki til khona the ding tam ta thuman tam ta tai sei pi jing ji win jong ki pa thui ga sei ma sa ben tu ne hin nom ta in phat chom cha ho lim pi nai ne dio ti chu het sa ne kan nei hin tin e bon cha hi chi interview thanom ta na weding le Reverend Dr. Sheikh Zang Sing Son lim chi ding na bon cha ben tip na kan nei nei ama san he pa kum tha chi bai phat phai pi pathin thangwa na kan pi e lengi tu ki pa ke kum tha chi bai ala kino be se lowin dom tai ga ki holim di deim ka sai phat khat sin sun mu khom hi in na number kan hol na he hung so thimin ana na in kan muin tun in ki mai tu online hi on ki holim the hi ke ong ka ki pa in ito han chuna masa hin mi tampin Facebook an follower ho hin na het chin ma dio hin hin la Facebook lang la YouTube lang hi active da na ki bang japon ezi hin phat no sapena ding hin tham khat introduce nei ga bol pi ding deim ka sai na chule na introduce bol na ding hin hi de la na Facebook ga yong he follower izan na nei tam ti chan jong hin sei thala sun phante phat nen la pi da pa tham phat ki phun nei ni ki pa the cookie media nei palal boy cha ki ho pi dinga en se chun ke yong ki pa en ni thum hi net ki tub lo ji chun kan ki ho thail hon pon chele gam sung boy na je ne cha ma jong na satta concentrate ball ding che ka dei pi en ama jong hi amle nam dinga na satta thule la head sa pangjinga hin ki pa pi in chele ke yong tu na e ki holim pi zalen ka voltation chu e do question ho chu ka hen don but ding hen tua ka background en se hin tu ga sing ka tin ke hi hobung upa orden upa chung pau sing sun le la lensing sing sun vai page nu hin ama cha te git la segi chan ka hin ka pin kum hi official record na hai 1st March 1964 hin hi chi masang jep dong chi mai the hin ai chi official record he dat sum ting la ba na hai le ji kanai na hai le 12 February 1993 cho an hai tan tin lung sit na zalen ngai nei kim sing sion ta ki cheng ronen cha pasal thum kanein alien pen hen duin service government service tu kumen atongen BSc achai jawa ting le ani na pa hi MSc achai in service all la hen khat hen ai le 12 achai mo jong kanai tan chi ting le tunu jong khat kanein ai chu ka background dollar ka sei te hin tin sule YouTube ma hin ka subscriber hi 30k tabang hetan YouTube ma jong hen regularly akabol wang hen every week nga thum vei tabang he post ka bol jin topic jat chum ma sau jamin ting le Facebook nga hen chom cha til khona ka sei jin e che hen 31k tabang kanai tan me pi ho ngai lut na le ngai sang na ka chan na zalin he chan su ka sei te hin te ki pa ma jing pa ta nan sei chu thel tam ta hung ki chi veng wung jingin tua hi hoi lai khuwa na chena ipi misona hi pastor or reverend na to ham them khat nan sei tha thei da pa eche hi ke hi tu pet ta hen retire ka hetan
Okay. Kana to na he zolang zep le lagaw lam hen ko ka kalson dan ho jong cho hin kisain ten na. E jong le retire ordination khat ka hin tua he ka retire na he 2021 lang cho hitan. Ayen che ke na to he le kolgamana kana to hin e hola a church organization ho ai be set pon. HG at kolla a he ka teichna kum som ni lenga tabang hi patin lengam na kana to ta kaung pension jawa he mission movement he ji a ordination e ho banga he ititi de ha ki tu ga na umlo ting le pension na ji a chu je chu mission fi la kolla a ki ma he ja chu hin da la ting chele ho bung mi yong ki da la tha ti da na hen na ya gospel for asia na kana tongen Onangin Believer Eastern Church ang keten atamzo a hi kolgama hi patin lengam na kum som ni lang awal ka to ahin 2021 at so kakum alhin dung juya chiting la ken jong midang danga ding ang kimansa di konopta ji a chu retirement kila ahin tu a hi retire ka hi jo a hi hobong lang dola chen ki sele it's the future of my family my children Cookie Christian Church manza ahin ka omoven chu ke na to na che hele organization zat sum be hin ahin la tua homecoming ti dana manza he settle ka hi go na hin in mun ka na even he cha he ho bunglama he Cookie Christian Church manza ko ma he ka retire jo wa he manza asam karbyang long na sam karbyang long okay ke chi che me pu si khuzang na hoi lai mun ham ti henom ho tam ta ding in jong het chin thei ai ta na ki chi sel jing ai le na kum zo matang tan ha pa tu retire hi zo wa jong hi ho la cha ho ha tam zo ki chol ti na nei lo wo hin mun tina in sung mai cha ma hello le kem crusade mun khana min thu se yanan ko ita hi phat hi always busy ni hi win ita Facebook alo le YouTube ma ding video ga se ma ga boi pi ki ti hi na Bible sim diu to nei pi pi tu na pha ni ha sama ma ding a hin na yong le pi ham khat je aji ki ham bol tanga na hin bol he ding kata sa so chi ja chu ipi point na he pi i te la YouTube la Facebook lang he lunglu na nan ne nan bol ham them khat nan se thi da adi ki pau me ke hi pathin lung sit na zal chen midang til kho crusade bol khat he khen ga sele crusader ai lo ala counselor ai lo wa hele Bible teacher ham ka hin sang chen ka tha hat lai chen mun chom ma boro hol ahin ai lo wa hele Tripura lam ahin alo le Arunachal Pradesh ahin Adivasi hol ahin Naga hol ahin kana ha kal sonen crusade ho ahin kem ho ahin ai le ka tha hong hlom je phan chen ni khat hilung na ta en ka omen ka te aji chu diabetes kanen na kum som le kum ngawal he tan diabetes patient ka hi ne lungna ta kom la hen ka chapalin le pen pa hen he pai bola lungna ta nom ham pathinen talen na pi na platform man na ding au me nom namuna patin nana to te hi YouTube hon ki hon lang elo ala Facebook o hen cha he platform hoi ta he ti chin sei pi he le o chuti ham ka ti ala ken jong kan ke hon in kum thum masang cha he tan tua he gari gam sao ki tuk thei talo te le ting lang amin ai kon ho jang ki wa le thei talo hi ji a chu chi kapathin na to na sut zom na ding a chu YouTube ko hong ma sen abana chu Facebook nga he ko hon he a hin ka mi loi khat en a team lo ho chun ki holy man sa ho ti thau te reverend khat ya pastor ya ti le YouTube Facebook nga social media na he lung lu tham ei ti vet ka loi ho reverend khat jong chun ni ti thum khat chun ti ha negative comment da ne nei ki ho pi en ken ka sei na chun na chapa cha football ground omle ho in sung na hall na lai dam ka ti pi e pa na chana man jong football ground ai hall he ham ti ka cha te ke thi sana ping se he pun cha tam ta ka nei na he mi him ho jo si cha ka su pi ka cha te hen ama ho na cha ka chi a ama ho chu pathinen hen khowa ipi adeiwam ti het sa dinga he social media a hi komahin ka chate chu tuya chop lu le tuya ka lu na hu do ding meya chop lu le meya ka chop lu na ka hu do ding ju phola om le ju phola ka lu na ka chop lu na hong do ding he zia chu social media hi
setanin hata amancha ahin hichi setanin amancha chu pathin mancha khat ai thein dinga ke chu just an instrument pathinin ma ho hin kwai pi adayam ti chu pathinin ai het sa dinga social media he kamancha hi kapathin na to hi tin kadon bujin social media he kan pathin na to na kam he okay ki paum hle jinge ase banga chu holam kai khat itia social media hi tu lai ne ho hin ho context hin social media he khang tha te bu na choi ding dan ni gel ven hi chi hi igel hilo win ka gelin nang gel banga chu social media through ayong hi pathi na len ta to the hin ale tunia hi na ki content ho ako na hi khang tha te lo len minu mi pa ho lamkai pu pasor pu oi pu ki pau me hi ta bang thu man tam nan sei do ti ho hi ki pa thu in sei pi pi ho hi na tu ji thawam pa pathin za la helal boy pathin ka thang ve aji chu zan ka I mut nung jong le hin khol kalup nung jong le tu sun ta je nga jong chumi khat in counseling an ngai cha na jingka chu in thopi ale sun ka hong on pa na chu kon take di chet ka ke hopi khat ve kom le family problem ai lo wa le khat ve kom le zule sa ne ji anga thei talo khat ve kom le akiril ji alung khama heta bang ho additional family problem hi ke ma concern ka he te le khang tha tam te en hin khu aman ding banga aman ta lo mi tam to zong ahil di om lo ji ahin khu ana chi man ta chi chu kalung nat na pen ta chu ama le ama ki that ho bang jong e ho la jong ta kristin la khat ve be chu minute nga pe ana ke ho pi le ni ti step chu lo lo dinga ga ti akalung nat mama ko mum ji ai la tua patin za la cha phat te na hamin kol hin bol wa e he ka lo ja e he ka sa jong tu ne ka ke ho pi pa yang chun 11 am chu he pa khat ve na tu sei na ka za khan ka neu lai hin tun ji ka nei tan cha ni ka nei ka problem ka share thei dem hi nge ken jong pate chan ka tau pi en ka ke ho sai chi te cha phat pha na he nu pi ta upa gu lang he ta lung dong lung kham chu ona he tau pi ne ka nei jing he hin he chi ho chu tam ta omen ka gin chat kalwala he mi ho ngai chat na ka chan hin patin lungsit na akidama ahele ka na compound na jong he prayer room angai cha ho dinga in case if they come physically I will spend time with them chi chan ge ya chu lunggel hi ong ping do ai tan ting le cha chu kan ko ten jong e su boi lo ka room ma chu ko ding e call num hon e call da je khat ve kom le lal boy mi counseling bola al e to say is in jong he loading it's I na vin jong he loading kom chu he chiting room atum be khat he counseling room kane ngai teacher ge ko gel do hin yes beyond my expectation ka gel sang an sazo na ngim tam ta sa dam mo ho chu la lo in tam ta om tan ai wanga mi alung thim dam lo ata gau dam lo a mental dam lo hita bang alhamon ding mi mo helal boy alhamon ding bangin kil hamon zo hen lang la koi ma alo sam ding om poi ti le wa ka ta san he tin za la mi tam ten ko la hen bol ji ve ti paum ta he nai na program next chu ka dei le jing in na tu social media aga he ka ti no me mi tam ta in sit na nei jong le nang na to na hi na sata he mun tin gam tin na ke nga na chi lai sang a yong to hi video content khat na si ma ko na he calling li sunga ku ki cha te na jo si achut pha he icha ku na chumi tam ta hi video chom chan na holim na ku na chmin ki til khona nei nidang lai chu la phokhan na chut na denga ke nga garia sauta na zot ding aki khom do jong chu atam pe na mi je khat jani kal hello ding a hi tuna hi social media ma phat chum dan chu khat ve na holim hi mi asang azana ve da hin na ji chu aki hi na ta hin da thilman chu phachum le jing ki pa le jing monetization hone ki bol do ta me pa sumna muji thonam abang khan YouTube lang he sum hol na gun gun nei loi dan in tu lai mi pi na gel jin na ai chu ai ding do mo he ana ai chu YouTube beta ta Facebook hita ta ke hin sum intention ka bol he
kay ma yes Facebook ang ko kasuna na eti ay katsapa kasu heche page ay lo le YouTube hi pathinen til het ten AP Insights AP o midang chan hompi ding ka de na ji ay YouTube hi kon ein Facebook page kon ai ti acho description kasunin ten ai hi chu sumlunggela til kibol a hilo wanga chu lesi na itil pai bol na bonasi mu thai om na le why should I deny yes exactly pasal hi long ai chu cha ko na chamigen thei kha jong ka ki thu pi the na ai lo ala sa khat jong cha ka pan hu the hin ti ai ji a chu monetize lang pang wang chicken ka ha boy pi be set pun ka cha ten hoi lai ai CPU ham ai bol pi ji ai chu ama ho mo pu na apa sum hol na guna ki bol chu hi pun a hin la lu dinga lo ma ma la chun alu theina ding lam pi chul ga sim tu chu ngai na sting la mi tam ta hin YouTube bol hi sum hol na da na gela itam le ben chiong hi gel khilo hin YouTube suma in chen sim na ding thum pon zila cha ba na ding thu yong pon hi aji chi hoi population win jong ta pon choi negative mindset ho yong hi pai hla deu hi teim ka sain zola pastor pa yong hi tuni in ho lim piu reverend doctor puse khujang jong hi sum hol na denga YouTube bol da na gel kha deu chu ka dei poi ti thu chneu cha ka ga phone ki hin ten me pastor na nen to hi iti kuma nen to pana ordination hiti kuma hong ki pana ordination na chan masanga pana hi evangelism ai na hiti wa kha ham iti nang ki man cha dan them khat na thu sim nan sei thei dia pa ki pa me chichene ga do a hele lagaw lang nga ka khul jin dan ga seilang na ke hi to tin lung sin na jala hi ka khang don hoi la ya hi class 9 ka sim lai ti tang ka te December tarik som 1980 kuma kana pin tha hin sia he speaker pa he hele aman 80 santaven pu chung thang thi ka hin reverend chung thang thi ka hin in kumlam chen 80 santaven na satta patina na naman sa la ya chu ken jong hi chia ma crusade na chu pin tha na kana ne hin kong pin tha zuwa ko na hil hagaw lama ngai na kana ya kal kana su na pang tha ho he counseling kana bol ji hetan speaker ho tin ei day sum ji vin ei day sa vin pu chung thang thik jing jong chun kong pin tha jawa ko na che ga man cha pai jing the hin na ei mi hola a chika ti hin a hele cha chu gam gan chot le a hele khat ve chu ka het ma sar pa hin si jang mi ping tha nahi ka he patin to an to na lunglut mi nahi ka he ama wang na le khasim sul hasam hin 18 cha chun ken yong chi advice ka kila en le kha ha simin ka simin chen metik hi 1983 hin ka hin sain metik 1983 akachai jawa hi bible sima ka chi Allahabad Bible Seminary UP ho lekha kana simin ale chi achun patin lungsin na zala na thim thei loi ta chi ka hin academic award ka hin mo en pong kinung leki nen kachai pana chu kum khat kum ni na ka tong en kum khat se na ka tong en BD ka ga sim kinen Serampur College Noya Eastern Theological College sa hun ka simen ta chu patin lungsin na zalen cha jong chan academic award kam kinen cha so ordination he le November 21 2009 na chu ka chan en na ala cha kon na ka hen to regular ahin la kasi banga cho atam zo hi ka burden cho hele na pun bu ke lenen ati banga chu patin na to na kalunggel pun bu cho ka ke na zat dang hola ahina ka ma to lo he zat dang la pathin na to hi thil bai hi ding ka ta san pon ham la pau het hu ngai tin number 1 sting la azat ami te hindan ko heidan no chu tham khat be het ngai ding hi si thil tam ta problem na face ding ka ta sanin itabang bang missionary na na to na hi gen the ha san na ki mai tu pi na thu sim ho abona sei di ki tilala tam valentin tham khat na sei the dam ba missionary na to na hi sei banga chu zat dang hola he cross cultural ministry hi ta ji a chu min
i background ai vet na i hungkun na i nam ham i pung ham ai vet na ai gel team lo kum jong amen ka la le mit le long levin yong taw na kamang zin ate kanan kai kuki kai ga ti a hele kuki ki ti chu men loi khat chen hele phalang ta gel jong amen tin iwang sit ji wa midang dang ta ikitu mo ji wa jong hi min ei me si lo ta gel kum jong amen na ahin la cha itabang til itu ting chele es ema individual ham ahlule hungkun na i background ji am i namji am mane accept te lo na ting patin ko mataw na kinai jin pakai kami ka sa te jong hitabang chi main te ahlule ke jong hitabang chi hing ka te nei ngai damin lang ahin la hichi ka chi na mi te ne accept te na dingin nang man nei ki thu pi in tin patin ko man ki kat na avail in kanai ji in ai chu but me accept hilowa ahile hitailo dinga hin hecha ha ki to pen che hi ahile paule hau hom ham ho jong che hin ai la patin lungsin na jalen paule ham hi la thein khat sa khat hi kaneyin mi hon ei dat moven asam hom ma na ka to jong sami so la khat ve thu ka se ya ahile asami sa ale wa ahile ahile ka dei banga ale dana ka get lo ji chen thum ka kitemen thum sunga asamis pawa thu ka sei di hi katin ke yong nasak ka kizelin ahele ahe ho jong ka roman script man ka sonin na ale la thum sunga chen asamis pawa thu ka hen sein a chai na lama chen holy communion ein ki chen na ein ti buina kin ein ipi hi jong le kan bol thei tan hetia chu hindi paw hele het khama cha samis hele hetia chu adi sena samis he ka ha manen na missionary na kato na hen ai chu adivasi hola boro hola hitabang hola hi ji a chu hindi le assamese hi ka ha man a hin aruna chala ka chi kom ting la hindi ka ha manen assamese hola hi ting mi assamese hi ji a chana atho ji wa chi ho chi kam sat na wang che hele mi hon i hungkun na background ji I accept tailo na sat na kitu kum omen ting le abana chi pya metia a hele mi chon dan zat chum be chu ema chon dan ga hi sa ang ayen ate kanan latha abu ho achen lunglut ma lung lehen ama ho la a chu revival san te en chu mi ho man ten dinga chu a oi lo ho la a chu a oi lo ho chan chi igot ho lo ba he mi accept ki hi lo hin na ai la pa chu khat ham la pa wa hi nagamis na bol thiam naga hola thu na sei tho nagamis naga hola he ka chi ting le english ka ha mana na aje cho naga ho yong mi a tribe om ji wa chu ga ki sei le za da le nagamis thu sei na thei be se ri lo chu aje chu nagamis assamese ko na kilo do ya na ha se ya he le hoi mo ding ya chi a tu pa du mong no lo tin tu sei na dinga chi te be set lo chu ka che ting le amon aje chu awla ka chi a hele english ka sei la aw pa wa ki le wa ai lo wa hele sima la ka chi a hele sima pa wa ki le wa heta banga chu assamese sanga chu nagamis sanga chu assamese ho chu bible word ha he chu okay yeah chu amo ho hin assamese ho jong le thu chang a hi ding teng le english ma ha man ji wa ta sia chu nagam hola awang nagam mis ka haman pun english ka mangin na ai la dang hola he sam na area la ho ga seiding chun manipur nagaland burma hin tripura la mun chum jong ai mi te hi tam ta ki cheng hin hi hola hi hoi lai gam la pathin tu sin na pha kha na mampa ga kitle bible sima ka chi masanga chei mi hola hi thu sei honung kan ga ki hamana na a he na sama ki chen ji a chu manipura ei mi hola ka ki haman he tua bo hi wang si dom tai hong boi ta ji o he ya meile hola fu crusade building he ni ve thum be ta wang e na ko ba na okay gospel sia chu english ka se ya mohon mail hi pa wa le wa na sata ke chi pet ta jong chmi som ni wal hi tui lu na ben ya chu en prim vai pe te holoin
programa gun na noiva chu ni ve thum ve ta bang ho kana kalsona Hmm. mundanga wang hi ka kopi dunga ha charachan put lang dunga he ya ai mila ai ka ha man be set lo Oh. Ai mi la sanga chu za dang la hi pathin thu jong ana ha hla sama hin na ai ho la hi pathin long si na pastor reverend yong tam tai nei vin tu asam ho la bodo ho la ti ho mai hlei la ti ho chu pathin ho lo na tam deu hin chilang zo ana ha focus song chu thil poi mo ma kharin ke gelen a phain ki pom the jegin ai le tu hi retire ne hi tan EPT naki man cha ama hlang pe apa online na pathin tu sei bo hina bolta ma lo la mun chum chum ma hina ki man cha ji thona layam oh ki pa me che nei ga do chu active ministry or organization church organization khana ito na chumi service dan jong uma hin hi chi ha chumi him cha ngai do la ki chol du a na lui chu na thai na khel di mong hin na ai la ke het da na chu organization structure a retire e mana chu ministry retire a hi poi ti akala hin it's just the beginning do akala hin organization kan akan tom chu akaw kilha sa ka kila zo he ama wang kata sadam te lo je awang sit ta chu e mi hon tu hin he do wa ngai cha nu ning kumang chu drug rehabilitation center e ko nomma ma jing gari ki to thei ta lo kalung nat dan da chu mun chum chum ang phone hin bol wa tu e mi hon thing langa yong kal dinga chi zo ta lo hin ta asata kalsun awang chun hardly 20 kilometers an hawang chu gari tunga kak to the hin ga example asam chi yang taw na mula ning kuma kukinam pi taw non speaker dinga e ko na wang kichi zo talok lungnat ta khat okay ahin la nai to ho ai ko na 20 kilometers at least e hen lang le cha jong chu garia hong puiwa hong tho wa na tu last Sunday ya yang chu center church lang hoya ho party hon seminar go no wa session li ai la sa venten pati ne chi masapa chun lom ke ya ki man cha wa jing ka ma tai pe wa lai hong tha ki na wa hita bang nai tum ho che le ka ki mang cha thein physically ai la he ti lo wa chu ka ki man cha na he pati en zalen active ministry a kapan lai sa nga vast congregation ka nei zoi ka ti no hin tua khat ka ki man cha na che he le tu pet a he pension ka he zo wa online Bible seminary teacher ti di ham lecturer ka hin na Arunachal Pradesh en kagul ho khanen Emmanuel Theological Seminary ahongin he all nations Theological Association noya je affiliation noya chama ahon ahin nei ki thopi na ti akum ni masanga vision ana sei chu ken jong na hona hela ka ki thopi dam ka ti het jing je a chu kapan hu en ya he haptasi ahni ve thum ve ta bang hi class kala in class hin ni a ki hom kanin khat he a hele a degree online degree la nom ho BTA sa ta MD bita ta ai lawa hele doctor of ministry ta na he chi ho class o min khat sa hi a hele Charles Planter ka ti secular mi ho wa lung lut te ka na ka student ho hi police officer thum la li jong o min Sunday evening si hele every Sunday ya he ama holding a teaching separate he khatso hele course uma ki bola BT isam ahelo le bimin ham echi ho cha hin echi a he online theological seminary Arunachal Pradesh uma hin echi a hin teacher in kapangen kumni aheta echi ka ministry hin ting labana he kina hele inspirational speaker ti ding hitam ai le invited speaker kachi zo na mo na min ai invite na ai le kapangen ai lo wa ai le Zoom meeting ho a speaker kala la te ka na Singapore chate ho taw na kiloi form hon jong he pa phat hin man pi na ti jigen iting chile ken til kho na kaman jin ni ve thum ve ta bang kaman pi ta ting la khat ve le Delhi a in English Hindi Grace Bible School ti na se ho jong hin thu sei ne hin mang chu jiven heta banga chu lagaw lama til kho na thu sei
he chi ho a hi zoom meeting he ta sa ta ka hun jo na jong me nei ko wa he le ka chi ji en te hin te le ba na he le online counselor he chi ke man ka ki gel dan he hin na ka hun jo lo na min online counseling hin bola an thu ma he le counseling ka bol ji en I'm always open ka phone he switch off ka bol kha lo he ia chu aji cho ngai ko dinga ko koi jing ji en che teng le adam lo ho dinga lungnat na nei ho dinga taw na immediate prayer request book jong kanen ka shoot do ji na min ho jong pat chan ka sun do ji tu taw pi nu jong chu tu chan hin ka hejing amin ka shoot ji a chana hita bang che teng la ba na he ga sei dinga chu le kha shoot lam jong hi ka bolen aji chu khunung ting le am tha lo na dinga tu ti dia in motivational stories mi him alo hling ho tu sim jong hi collect ka bolen phat khat le chi le ka bu ho jong yong su te digin ka ta san ne chi le kha sut na lama chon ning kum jong chen le kha khat pathin la chon tong tu lai theological seminary khang tha cha pa sor hong hi ji ba thim pun to dan hello a head no mama ai wang ai ti boldam ti head low chi chu theological college graduate tha ho to ka ki ho na wa he pa hin sun na ti ven kum khat tawang ka boi pi ning kum chen he chia hen le khabu khat he ho bong hat sa pa kai kin bol ki thu pi chu ka sun dai na he chi karbiang longama local churches fellowship ki loi form hon he chia hamon area pastor an even ki pa pi ta wa MT chai khat ema hon pasora atuma akim agoi jiung hin chi ho chen publish ki bol ave okay example ka ga se na le khasut jong he ka bol yo che ka ga se ki man sa dan phat ong na nei man lo hil na lai di bo chla khotia la ai le gamun gam la ta min de sa na ta thu se anan ko na ho chu ta sa physical fitness diu ta ji achna kal sun zo lo na jong uma hita a hin thu sei lang hi na sei lan o he khang tha te o sang na pu chet na lain ngai nom o men thu sei lang hela problem ji thaw ma pa class na la wal ting ho la ki pa au men chi nei ga do khang to ding ong ki til kho na ta hin na zor ha na principal kan pan hin Gospel for Asia Believer Eastern Church Theological College kum som ta bang kana hin la ya okay ahile ko la hong na en ko na chu ka kivit sai na hele doctor pa ha sami so hin singson je na chan di khat au me ti na dam thei na dinga ipum je ka chan ding ka ti le na pau tam lo de ATP ale chi pa na sin ken jong doctor je chan di dang hele ne le cha tongol mo di khat sa om pui pau tom di ti wang chu ke dinga thi la sa he ale mana sei che ya na vocal cord hi aboy ahin na ha pa wan na pau tama hele hi che side hi ti ale ke jong tong EP suggestion nei pi thayam aje chu sar ke hen ni khana class thum kala he Bible study ting le every morning a devotion ting le holy communion he every wang ani ve ko bol ji ahle paulo ding che thili lo hi ke mam ni si ahilo wala speaker ki cho en lang all sa chan pawin ama wang na pau tam lo de hi jing warning ka pi na he ti ale ke yong na ta ka honga speaker neu cha ka ke cho ka class a ka su tu hi le ka student on evet cho nu me ho boros student ho ichanu ho adivasi ting la garo karbi ale che ho loi chen ei do ta sar I bola speaker naman ham tu na he ti ka sei lo ji talo now te ho cha te ho doctor ka kwat sa le ka vocal cord hi se de hi na paul ei ti wa ka su to he ti tau na kaman pe dio he ti ta ka student ho nu me ho class cho pasala yong ma nu me ya yong umai cha na class chum ma ka lao ta tau wa hi le kap gamu wa tha ei ngai lut dan ale he chola am boro khat le karbi khat le adivasi mi thum ho chu tau chai te talo kap jing wa ta chu
le tia Dr. Hon na vocal coach se de hi ti ei tau pi ho chu tau na nga thei talo wa pa na ke yong cha kalung to khak tong khawalen ke yong ma ho ko ma chin ka chi in ka tawin opakai ka cha te tau na hinga in lang a se thelo vocal coach nei pin aji chu ke hi athip kai pui na hu heng na sofa he kadam songa ka dop sang lowa he le ka thi zo ting I te ka dop sang de ham tia chu tin ko ma tau na ka ne ka ke lan do a pa na chu sa pang ho chu ka lep lumong a chanu thip tan patinin na pau hi a se thelo vocal code ap ding a hetai ka ti pa na chama ho jong hung to do wa patin ka thang wa choina la ka sa wa che a ko na chu patinin vocal code a se thelo ap a hetai ti a ka ke gela angai banga he ko ka man sa a thu ka se yami ka hila patin thu ka lang sama mi ho ka til ko na ka o he ka man sa hin tu chanin patin zalen o hoi na patinin ai pin patin ka thang ve a boy talo na pa ki paum le jing e thanop le lungmo no me na taw na nan se chu lung sang la su kha le jing na o hi ngai le thu se na kyo hi pon la sa jong thim la chun na kilom la en la ho na sa ji thawam pa la hi ei ho la wang ka ha sa ha na go ho la che tem la english la ha ngai no mo wa english la ho hi ka ha sa ji chu okay ka gin mo thim ja az kan do ne no he la sa la ding na hoi na ai le ei ko ho tin ka la to ho bung mi te la he pathin phat na hen hlang sama kum so ta hung ki mang cha nei tan ki vai pu na khat do lang su retire na hi ki ta e chi sung nong ki man cha sunga hi nangma experience a konen khang tha te la ki man cha le minu mi pala te se la ki man cha hi hoi zo hi na enjoy zom phachum zo na sa ji thom hi chu a hoi zo hi ha len de ka ha het be set hi a hin la main concentration hi khang tha te hi ki ha pi hen lang hele ji chu future generation a hi ta ji owa hi nu le pa te hi I cham ka diga hil wanga chu aman cha ding ho chu a ki hel sa ha na hinom ji tan tin ama wang che hol a jong chu nu pa a ki cheng til cha ni bet nei ho hi ka ha gel kho ki cha aji chu family si na dinga hi young generation ti ham na che ho jong ma kang tha la chu ken ka hup tha ki na ma ho chu ken pi sa an lang ki gul han ti ham ki upasa jong leo khang tha lam jep ho hi ki ha hil hen lang hele I funung thu hi phading ham ti pa hi ka ha gel kwa hin la pathin nei man sa dan hi nu pa kem ho a yong hi kan ha ke man sa ai lo wa hi le etiti ding ham upa kem hen lang alo le youth kem hi yong le na ho la hi kan ki ha man sa karbyang long dunga yong hi youth kem ki man sa na ho ai som ni ma sanga che na ha ko ba ka ke man sa ji a ting le nu pi upa kem ho a ya na ki ho a hi ka ke man sa thau cha ai la main concentration ka gel kho hi khang hung lung ding am him ho tu pe na angai cho chu concentrate ki ha bol pan te nu le pa te chu don lo na tu hiloven e chi khang tha ka ti nei tha li ho jong chu ka hop tha he anh a phale jing chi tu khang tha te hi ha sim do chana hi future next generation hi hoiding in kamuin na chi su thil hoi ta hin ichila hin tui context su te ke tu hin as a haula cha khat hin en thudo khat ka ga pi nom chu mi tam ta hi holy marriage bol ho hin holy marriage lo wa ki jam tho ho jong tu lai context hi vela chu no na lungdong mai the hin malai to te dinga chu kitchen ki hen ki ti hi ho salo hi atam mama jing tan hoi lang mun yong la na mata ta a mei tha hin khu pagong hin khu tho ho chula thu chu mai ta chu pathin lai tan khanin ka gelen tu ne hi khang tha te ho nunga gol hang ki ngai ho thu chu mai ta aki cheng tha li ho holy marriage sen lang holy marriage lo wa ki jam tho ho yong lai ki khen loi na jing jing pa he nang mu dolin ipg hin tem cho hi ipi ti bol lew hen inam sungu I ho te ki tu a hi
kitchen kizon ho yong hi midang pha dang lai pui pakhang pathin an ho lai khang sang wang policy tabang ngai mi ki kitchen ki khen he tam ta ji hin ipiti bol lew hen hichiwa ko na hi ina mo hi dam do dam tham khat na lungkel nei share thei dom pa ki pa me he chilang thu nei ga do chicken jong che he concern lin ta khana ka ne hin kitchen na thu dola he atupi pe na isulin pe na ka gel he a kitchen te ne chu dam songa kitchen ding ki khen loading thi hi adi nu le pa te ya dan thinga kitchen jong chi pa ta he chu thil hoi pen he ya chu bol ding he chu ama wang tu na he dikhat chu dan thinga kitchen man le kizam thomana chu kitchen na det na hi lo chu totally misunderstanding misconception di etsu patecha no le pa de sa kitchen ding ting le dan tinga kitchen ding hinla situation dung zu ya mi chun again thei ji ham khana jong tu lai holy mary sa chu dan dung zu ya chi al in sung na tlin lo zo li anu to mani chang se boy e la migen te te na ki dei pi na ki ngai pi chu ma hele hen ki puitan ti anu mei thai chun se ya hele that's what ipi ki bol ding ham ya ken ai su akala holy mary le kizam to pa tu chu min ten lang hele ka dei pen che hele nu mei khat le pasal khat akitchena ki hen lowa thi chana cha chu kita ta he che marriage relationship ki guiza na cha tu cha lo na hele ki chen lo leng ai ka ti he holy mary sa hi mana cha lo leng ka ti nom lo kizam to hi manan che alo sa me ka ti lo hil ding he human law chu alang pe misunderstanding na hi ipilang pang hi tadam tui context ba he nang mu dole nu pa akishan bai na he na yes chichlai ta chu ka sei nom chu chi ahin mi he min e boy pi pen ta chu hele nu pa ki ngai lut ding hi itivin ki ngai lut na thungen ngan e sei wa ke wang ki ngai lut hi nu pa det na dinga hing zo lo hi ka ti chu oi ki ngai lu lo ma ken ka gel kho pen hele understanding ki het team na le ki pom team na tu pi aka gel he chu ka sei teng le understanding ka ti teng te le ahin lel na athep mon apon na chu het team ngai chu ke yong reverend ke ha pastor ke ya ka loi no hi angel lo pi chu ahin lel na jong ding la asam na jong di ama wang understanding ka nei ji a chu khat de kom le ngai lut na na cover zo lo chu ngai lut na chu adi pui ka ti ha ko ke ngai lu lo thisan khat na ping khom yong chu di ta thisan khat in kan go ma chu ai hon blood is thicker than water ga ti wa ai wanga so pi ping khom ma ki khen chu understanding ala sab ji chu ji a chicken wang ka ke nom chu pe ka nan film star ho dong america gam hele india gam hele a couple example best couple hila min agel ho dong akikhen chu na yong ne he chu journalism bol hon net ha he so diu min na dei sa ta akikai lewa vet dinga chu fashion hoi chu film tho bang jing chu ai wang a jing ni la akikhen tai ki ti what is that ke het dana chu lol boy ga selek min akale lam ta la ding nu pa he kina ji het ngai akikhen ho kina ji hello ho nu pa kem ki bol na ke ki ngai lut na tu se ka sei lo kina ni dan yong ka sei adi aji ki ka no ki ala ki hinge gua I bola kinalowa ki thei do ama wang we need to learn how to love ki ngai lut ji he ding kina ji jong he ding na ai lo ala ki tiam ding understanding ala sab ji he ka ti kai wa aji pan aji nu he team ding aji nu ne aji pa he team ding ke he team na ha sab ting le ngai lut na chun I pa reverend hon double a khut sui hi jong la ki khena ye nga ti je a chu understanding and ting le ki pom team ngai he iji chu a hi bang pom team ngai a hi na bang a la sab na lai ta ji a chu I pom zo ngai ji a chu ken ka gel kho pen ta khat he I piham ti ale marriage subject he youth hall youth kem kana bol lai ko gun han lai aku na chu subject he kana hil heta chu
อืม tilai ta chu cyclostyle lai ya boy le kha khat ka suna tai ka ko ma no ma ana อืม milim yong chu ken ka to chu kitchen ma sang kiti before marriage hi ititi di ha novel ta banga ka sun in tin topic som ham ka jidinga koi phadi ba ha ate ka na chi chu topic nga ka man chu ate ka na ne ma sang ate plo da hi kiti am dam ko sicha he di nga ka man chi tiang le kanule ka pa de ka kitchen pi de ha ke de ka kitchen pi de ha ti ho problem solving ka gun han la ya le kha kana sun achla ya cheng segi gi a cyclos le ka bu kana su a hi te le chi ho jong tu print ball tha dam ti hong ka lung ge la ka ne ya hi chi subject nen do ka ki pa dan dan a ji chi pa ma te kitchen ma song wa a head deal head lo si wa cha kitchen jo ting le acceptance thei ta lo yes kitchen kiti hi nom jeng jung jing lo pi cho jan ha to tabanga na nu ta ka to khom thana meng si kati je ka loi meng si pasal dinga kitchen he pi nei sai kati la ka he ken ka se pi dam pasal dinga kitchen he dam sunga jail tan he life imprisonment he asa ko na ka pot lo de tai nui tabanga ka se hi wa nga chu he ti dinga chu ki del la na angai yes na iya chu kitchen masanga he premarital counseling asata ngaya tele Christian marriage kiti that does not mean holy marriage na that does not mean holy marriage se Christian marriage hello peace yes ai example aku se he Christian kat kitchen se Christian kitchen chu ama wang Christian kitchen kiti chu tele thi chana ke kolsa ding ti chu ken kala kan hen chi a chu dana marriage maintain church marriage ding hi hen chu subject chu hitale kagel kho ta khat chu hen se do hen khang tha hol a hi tu a hi kitchen masanga hi nupa itile ki het team ding ham itile ki pom team ding ham ti pa hi nasata e hilu tel nu po ho jong counseling hin bol chau se jong tu ne ta jong chu ka sei pi chi chi na het team ngai hi ti chu ka sei pi ai na lang lang na ama ho thep na sei ji ba taw counseling ki bol ho ken chi chi i chan sei jong le chen ka ki thu pi jo lo de hi ama wang nang ki gel do ding ngai tu e ti chu ka sei tieng che le o hen sei yo pi advice de pi no ma ti tieng le wang you are near to the solution patien zala aki khen leu jing ding jong counseling a ki sudo ki omen ten ke ma ta nang ka head hi example ain la mi history ho cho min pa po a sei ding jong chu ngai hi ha na ka ki pa na sap su chi jen a pha ta mi him a ki hila a hele koi ma hi nu pa a ki khen ding a pui ka ti okay understanding ki het team na hin na to lai he nu pa ti ta lo dong ma jeng jong he khanen phone call bala waiting am la epg ham ti jong khol tu talawa mo long ha na ki khen jing jong tam ta mai ta na ya chu ki het team nga yin abang kha chu nu mai nu alung zut pet avon shop pe na call kha da ala lo ja chu pasal pa mo long han jing nei gel kho he khati khan nun la anna to te ke sei mo chengo ki het team na am lo ting na chun thil sit lang mano ji hin it's like a advice na pi chu mi tam ta hin a phat chom pi te ding ka ta san ai la tu ni hin nang yong leisi na anak pi nga chapang hin khunan mana gulhan hin khunan mana tu ni a hi upa hin khu na man cha ya te si hin khu mangdinga hung lut pan pan nei ta na kum na la he to te dinga cha yi chun that chika sei lo na chu you upon chan experience nen nei tai ka ti na he na golhan lan na hung holim na kon hin na golhan lai ko nai khang tha te lai hi thu sei la sa hung ki mangcha mi hin til kho nei ta ji chun tu ni hin mi ki holim na he nunga gol hang tam ta en jong a vet ding ka ta chane so amon chi ka thu do ding hin mi tam ta ki do le chom chom in advice a pin tu ni hin nang ma longela kunin nunga hele gol hang hele marriage chung chang chu hele dan thing jong chu ki chen a hin a ki jam thong chu ki chen chu thu chom in koi ten sei da ta tin ji hi ipiti ki hol le
mi him khat hin khwa dinga chu jinei kha ki ti jinei tu ki ti hi lol hin na la alin loi khanin ka gele jinei tu mo wang chu apoi hita ate pi ding bi helas boy hita ni chi thu he ya chu apoi mo pen hi nunga anjong ji nei ngai gol hangin jong ji nei ngai ji chu ani ni ading ai ipiti alang pi nunga gol hang hin jiding kilan le ti hina dei sometime khat advice na ga pi thedam pa ki pa me ti chu ngai chat thil kho ta khat a hin ke jong gul lan la ya chu ti chu kana gel kho ta khat a hin na ke ma experience a jong hin tin ting le adang dang ho ka ki ho pi a jong hin tin ama sa pe na jinei ki ti hi hin kho a dinga one time choice chu ke le te ta lo chu ti che ke te hi ta lo chu ideal han te pha na chu phate cha a hiding dol bang ikel hen kha na dinga chu ama sa pen ta ai pathin ko ma taw ngai he ke hi kum thum ta bang kan ta ben taw dan chu lal boy ge leu chun ngol hui ta taw na he chu ken ta ka taw chu pakai Solomon chu leng cha pa hi wang lenga to ding pa na chun ka jit ka ve yong ka khen te pun chi na nei pin ti na thu tun ke yong gul hang ka hin nunga e de yong min tin ken ka de yong min te amma wang hi chi a he ke ya ding ki he thei lo lewa mingol ka he nangin adi ka ki man ka nei ka kelen fa the na digin chi na nei pin ti a ka taw leu jing chu ka zan mang jing in yang nei mu sa jing in ti lewa ka taw ka ji ding nu chu aji chu nangin Daniel te ho jong zan mang na ki ho thum tabang kana taw ale taw na patet sa na nei ding number 1 ting le na taw na chapatinin itilama na don budding ham ti jong chu alampi na vet ngai chu kitaw taw han lang nunga approach helin ki umle patinin in sunga hin se lut de lo de ya gol hang chun gol hang lim put ngai chu yes aji chui pham matel nunga na de khat patin len te khat chu pasal zo angai chu pasal ho ding ka se he pasal chun pasal zo angai na pasal zo lawa hele na mu chun ki chen pi di yen na pasal zo wa hele na de chun mu te hi taw na chu tu pi pen en ani na a cha hele pasal hele approach de amma wang nu me hi a hele approach the dinga mi hi na pha a anei ngai ama akisi mangai nu ei dinga ka se hen taw na wang cha ni lona bol de khat cha hele pasal chun koi chu padam ti a hol ngai chu nu mei chun hele mi hol the dinga aji chi pamati ele nunga chot ta ko nem cha cheng nunga de ta to ha ke hen hidden flower ka ti ji hidden flower ka ti chu amu do ana te ji yes ji a chu nu mei yang pu patet cha a chan a hoya alung put a hoya anun chan a hoya a hele patinin hekta bang chan hoi nu le pa thungai ki ti chu pasal pa pi te ding a hin pasal pa amu ding chu ama ki sa lung gim da ai put ama chu pasal mu thei ding hinam ti ki go okay ama wang pasal ding a ka sei nom chu nu mei pha nei zo pasal ngai chu kaloi nu hin a sei ni ha ma tel kaloi nu bi e ana chai chu ama kha bi e chai chu ki kha tho nang hen he nam ke nei ki mu he na han san ji a nei ki mu e ati yong cha di na kha do mai chu aji chu chen ta yong ade ana tho mai the chu na di chu yes ai wang a ke chu han san na ka nei ji a chu patinin e gon pi chu ka ke mu tu the ai ji a chu taw na mangin ke chun kum thum ka nei henan kum khat na nei ta kum ni na nei tam ka pui ani na a pasal dinga che le na pasal zo angai na dei na mu ngam na dinga chi nang man ngam na nei ngai chu na ngam lo wa element na hol pi chu na chan di ji a ko mel lam tu na pasal ho jang ka nom che la lang tu jang ha gel tep lo jang cha gel mi pasal kaloi ho sim ho khat men ten
Ang boy example ka ama hami mel hoy hilo hilo chu kum so jo wa ji anu chu ke bon kum som tum la kana ji ka ne ma kum som li ba la ta chu ajin ne ya chu ai le aman bible asima ka seperti na jong hen to ta ako alet na lien hi ja cha ama ho area anu nga hoy pen ama sanga kum som le kum ni a chapang ji ne chu aloi nu jong ka chena het to amel hoy to Kisehan lang le pa sa nang digin apa maya kitilew din ha mai. Amel zo hay lo alim yung neva ahi ba mi pasal zo. Numei ching holen numei hon ade hi pasal mel hoy ding dong jong ka hebe ha pasal thi ma athep na mang thelo ho he a mi pasal ho nunga an me hon ade. Yeah chu make yourself Mi karen ako wa chu mel hoy mo sa va wa ele man yung mel khenga ka chi de ti a le kha ha sima aga sima hele ai song hi pa na ako wa khulin penta nunga hoy penta chu ki mu ta chu mel khet na chu hi a hele le kha aga sima lo lin pa na chu le kha na tet lo jong le lis pasalin hi gun fa ki pau me chlai ka he advice hoy ta nunga jong chu gol hlang hoi gol hlang phan nan mu theina dingin mi mu theinu men te hen pasal long chu na pasal zo ngai na dei na chan na ding te hi chi thu chi hoi ta he ta sa thu yong hi hlagau thu yong he ne che khom he ki pawm ta he ni ki holim la nom che chin hen la pha de hong sau thim ta na chai na lang jong hi sa thim tai te na pa tu hen a chai na dinga hi mi tam ta hi na sia la hen tui din mu jong hi inam hi gal nei hi et su ke ma bang ven situation ni din mun a hoi lo hi mi tam ta na se hi pastor ho evangelist ho la cha ho nam thu ki kum hi win ho la cha hon ho bung paten ki vet win lang politician on nam thu paten ki vet hen ti yong chu mi tam ta kinil na kha hi a hen chulai hen doctor tilun ki minan sai na chu ho la cha ho nam thu ki kum hi win na ti du la Modi yong chunan na pho diu hi ati dan khat aw men na tuni hen nangin ipilong gel na yam inam din mun ta to hin inam phata hin lam kaya alola inam iswa phata hi thula la hin shading a hin ho hla cha ho hi a phai na tiam ola ipitin ge alam chalai pa Tulai hi kegel dana hi mi tam ta na sei la na pa mi tam ta na sei le thing noi lam kai ding jong nam lam kai ding jong pastor hongen hi le phadi he tiloi jong ma hin na aje chun zat zat he comment ki mon lunggel ip mom inam tui din mun ta to hin pastor holam kai ho hin inam he ha boi pi la phana sam pitin ge la nam kung tol na le holama kung tol na hi mihim te dinga ngai kho gel ahin aje chu lagaw lam hin ko la saptim nam lama kalsun dan jong chal samji ai ahin Christian phatha hilew hen nam kung tol jong chu bai yeng de hin heya he aboi ting le ke wang chun ani ni a ho la cho jong nam lam ka ho jong hi ki dem tu hen lang hi jong le inni a imo pu na chi ki tong lo lo hi nam lam kai ho chu ai lo le kam wa lam kai chu koi ham pastor ho bung sunga ho bung member mama he heya chu ka ve na hi le ki tai mo tu ai pun pan la khom ding dan jo he ke he thim le ti pa he ke ma chi dan he hin na keng khu ki te ka han lang le train khu akeng ni ya hin achi na ding jong ko kung ni ya hin akeng cho na ding dol gela o ma ting la akeng cho na le pat cha chi tu te ya hin che a chu religion and politics ti ding hitam alin lamjet men ga ki sei han lang hele ke wang chen hi cha ai mix loading amma wang ato hom de ka ti pastor ho he ke gel dana cho prophetic voice apan ding kadi ay cho pastor long chen ato ti kalwal aga to ting prophetic voice di talo yes ke jong lang hen patin jala chen nam kal sun dan kuki national assembly ka ti bin kar byang long hin phat tin hen ke jong hi e ngai chat dong zu yeven ama ho thumop dingin
kapangji en hong dong ji vin ki tu mo na nei ko maham le ai lo le gul hang ho ka ajong i tham hi ting le ke yong chu bat te cha kum som lenga ma sanga chu gam la ajong ka che kan ki mu pi jing hi chi chu kai man nong ka pat kana play na chu omin ama wang ektima achera ga to pa he pa sor hon bol angai pui ka ti he aji chu leng to na to hen lang prophet to na to hen ahin leng ho chi khil ting la prophet ho chen prophetic guidance pi ding he nathanen david guidance pi banga nathan chen nang ki to thim tan na na tong tei pui ati lo hi he ama wang cha oi chi hi a he le nam lam kai ho le a hi lo wa a le se pai lam kai nam se pai lam kai hon prophetic advice hi ala nom lo ting le boina thei hi a hin he chi lo hen lang hele ti hi a hin teng le nam tu dola kaga se nom khat chi pi hamati a le nen do a he le tu lai ta edin munwa hi lunghan sang le zong le tu chi in emotion is a good follower but a bad leader ti bang acha emotion ki puisa lo de ka de he aje chu emotion ki puisa ting le emotion chen principle ada la ji eta ki thopi a pan sa ding emotion zui lo ding ka se nom pen ta ilung han chu zui lo ding ilung han chu ki puina aman lo ding ka ti ki puina chu lo le danga ga ilung han mo ai pui ting la ani na ka se nom chi phamati a hele koi di ti helowin what is right tu a jong he manipur lam tu kai he jing chu ap mu ki hela ting la mi ki ho sit tu wa ke wang hen patin lung sit na dingen seilan ka ho la chana to pi khat sa jong ka ho sit koi jong chen helai ya hi pi vision ho prophet ho pi na gela ma hen ti wa cho they do what God has called for them ka ti jing chu che a mi ka sit lo ya hen ji chu koi di ti helowin what is epdm ti ahin siting le abana che a hele boina kiti e het chilwa hele a solution thei lo hi ahin tu a boy pa he a symptom le a disease hi ki a he memen cancer ne ji a jong aluna thei kidney ne ji a jong aluna thei khosi se hi ahin ama wang a symptom boy pi di ha a disease zo zo hol do ding ahin I boina pa chu ichilai pa chu kagel ko hen ting le solution based thinking nei ngai he I problem a chu den lo ding ku ki hi je wai ham se no hi wang se hi ti chu hi lo pi chu a solution chu holding hi ya chu nam khat na chu pathin ngai lut ding ken identity achai na lam hi ta jen ga ke say my first identity is I'm a human being. Mihim zo si chu ka so pi ku ka naw banga ka vet te yan human is kait. Ting la anina a chi pi ham ti a hele. Leisit mi hizala a hi nang ma chu hoya kun na him. Don't forget your origin. Ti na root hai mil hen. Ti pa chu ka hai mil lo ya him. Ting la chung na tu pi pen chu you are the child of God. Pathin chan hin pathinin ipi agelam ti to na lung gel chu gel tha jing jingin na til gun na to chu tulai ta din muna dinga hi emotion ki puisa loading aboy na ipiham ti phati cha het che ding a symptom lunat ho them khosi ho them ji amo lung han loading ai lo le mo lung don loading ting le best solution to pathina ko na ma hin pathin iginwa iza bolwa hele pathinen hil hit helo yang chahi sa the hi ti hen ke kinep na lin pen ta khat chahi a hele there is no lock without a key kang long kisim la cha bi thim tha te hi if there is a problem there is a solution in God's hand exactly apai chu ka chi ti ta de ki pau me til khona hoi ta nan nei chu nam mi te ding man tam ka sain adin tu nam din mun hi din mun hoi lo taw mi hi wen mi tam ta he lung leng ta hin khomang zong agi umen lung so ta hin khomang zong agi umen
e ho jing la hit hi ta bang til kho na thu hoi thu man tam hin tu ni hin solution boina chu mala solution chu te ding hin hi chi solution na dinga chu ipiham akal a thil neu solution hin lamang thei ho boi pilowin a meina solution na thei pa chu principal in nei tin hi chi chu mano te ti chu reverend doctor Sekhuzang i pawen tunia til kho nei nei pi na wa hin ki pala lungmon sa le jengin iki holim le anom lein hin la phat he chilam ne ke ana ke ji pon tu na na sort tho da in tunia dinga phat khana ding hi chan hin na phat so tin phat ki teng la ma hi pathin phat thei bu na achan na hola thil dang tam tam jong le ke ma mu dolen wa thu chi tam ta pi ti kamudai ji chun phat kit lang jong le hin ngai no mum ta pathina ko na phathe chan na thu chi lam chom chom ho to ki sam ka hi holim na jong in gol ki tiu in tin tunia phat khana de hi chalin phasa taw tin hen beo zo si chong ki pa thu kan sin video tha ta sadam sel chan ki pa thanum ten ane ki lam to ki ta te ka ki pai